Uwiteka Mana Abrahamu, Mana Isaka, Mana Yakobo, turakomeje kuba imbere y'umwami, uri mu ishuri ryawe muri iki cyumweru cy'amasengesho ngaruka kwezi. Buri mu wese mwami umuhe kwiyambura umuntu wa kera afite ibitekerezo by'isi bimwe yarazwe n'abakurambere be n'ibindi byagiye biza mu mateka ye. Mwami, turasaba kugira ngo tube koko abana b'ubwami, tugire imitekerereze y'ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu, amen. Shaka rero kureba imitekerereze y'ubwami, kingdom mindset. Tumaze kumva yuko dukwiye gufata mbiri ibitekerezo byose biturimo cyangwa biri mu bandi mu masengesho no kwizera, tukabifata mbiri tukayigumura nde Kristo, kuko ntabwo biba bihwanye n'ubwami bw'Imana. Mu nyamaswa cyangwa mu nyoni, tuvuge mu bisiga, Imana yafashe urugero rwa aigle, ikizu. Mu giswahili bayita tai. Icyo gisiga rero ni kinyoni kinini Imana yakivuzeho inshuro nyinshi muri Bibiliya, kubera ko gifite byinshi Imana ishaka kutwigisha kuri cyo. Mbere na mbere, igo nkuko twabivuze, cyangwa ikizu cyangwa aigle mu Gifaransa, kiba mu bihugu bigari bifite imisozi miremire, nko mu bice bya Amerika, North America, Amerika du Nord, na za Canada, hari imisozi miremire n'amaespace manini hanini. Ariko kandi tukayibona no muri Afrika yo haruguru y'ubutayu bwa Sahara no mu gice cy'Uburayi. Aho niho icyo kinyoni kinini cyane, icyo gisiga gikunda kuba. Iyo gishanje amababa yacyo, ibyo bita envergure mu Gifaransa, bishobora kugira uburebure bwa metero 4. Imana yagihaye imbaraga zo kuguruka. Kubera iki? Amahaha yacyo atandukanye n'amahaha y'izindi nyoni, kuko amahaha puissant, des poumons puissants, mu buryo kurura umwuka no kubika mu bihaha, mu buryo gishobora kuvuduka ahantu harehare cyane. Gishobora kuzamuka kurenga ibirometero 6 mu butumburuke hejuru kizamuka. Gishobora kugenda ibirometero byinshi kitaruha. Gishobora kugenda ibirometero hagati y'150 na 300 birenga ku isaha umuvuduko wacyo. Iyo kibonye icyo kurya, gishobora kuba kiri mu birometero 2 mu butumburuke, ikabona hasi akanyamaswa kangana n'imbeba, cyamanuka kugafata, gishobora kuvuduka ibirometero birenga 150 hafi 300 mu gufata icyo cyabonye. Izo ni mu ruhande rw'imbaraga, imbaraga z'umuvuduko n'imbaraga zo kugenda. Amen. Kugenda mvuga hano kuguruka. Gifite ijisho yikubye inshuro 8 ijoro ry'umuntu, ndavuga mu byerekeye kureba. Umuntu muzima afite ijisho rizima. Amen. Iyo nyoni yitwa aigle, ikizu, yikubye inshuro 8. Niyo mpamvu gishobora kureba akabeba kari hasi, kandi cyo kiri ibirometero birenga 2. Ibirometero 2.
kiri hejuru y'ibitaro bibiri kabona akabeba. Umuntu yakabona. Oya. Donc la puissance de vision. Hanyuma ikaba gikunda imiyaga y'imbaraga, kubera ko muri iyo miyaga niho gikunda ko imiyaga igizamura kidakoresheje imbaraga zacyo, ahubwo kazamurwa n'iyo miyaga. Mu gihe utundi tunyoni tujya kwihisha mu miyaga ikomeye, cyo kirasohoka muri iyo miyaga. Ikunda kwibera sur les hauteurs, hejuru mu misozi miremire y'ibitare, niho cyubaka icyari cyacyo. Ikindi gitamagi 4, kandi kikubaka icyari kinini gikoresheje les branches, amashami y'ibiti, hanyuma kigasasa utwatsi tworoshye kugira ngo abana bacyo bazakurira ahantu horoshye, ari utwatsi tworoshye. Ariko iyo abana bamaze amezi 3 itagitangira rero kubigisha ko ari ibizu. Mu gihe akiri abana ntago ari ibizu byujuje ibyangombwa, babyita aiglon mu Gifaransa, eaglet mu Cyongereza. Nta mababa bifite, rugumaho. Noneho ababyeyi babyo ruvuga ngo igizu kigora igabo kajya guhaha, ruvuga gufata ibyo kazana katungisha abana. Ariko amezi 3 ageze gitagitangira rero urugendo rwo gutoza ibyo byana ko ari ibizu. Icyo gikora isambura icyari, bya byatsi byiza kabivanaho, bya byana bikabona yuko aho kuba ntabwo bishoboka ko bihaba. Noneho ikizu gatakibisohora iyo hari imiyaga, ikabishyira ku mababa yabyo, yagera mu miyaga kikarekura bya byana, kagira ubwoba, magata kimanuka kabifata ku mababa kagurukana nabyo inshuro zingahe. Noneho amababa yamara kumera nabyo bigatangira rero kumenya ko bitaremewe kuba mu byari, mu bitare ahantu heza hashashe, ahubwo byaremewe kuba mu miyaga ikomeye. Aho rero byavuye muri situation yo kuba aiglon, eaglet, bibaye eagles, bibaye ibizu nyabyo. Imana yabwe icyubahiro. Nukuba byinjiye muri identité yabyo. Amen. Ikindi nshaka kubabwira mukurikire, ijisho rya eagle, ijisho rya aigle, ijisho ry'ikizu, amen, abashakashatsi baravuga ngo rishobora kureba muri infrarouge. Infrarouge ni kuvuga iki? Ni kuvuga ngo twebwe amaso yacu nashobora kureba infrarouge. Ni kuvuga iki? Kuvuga ngo nijoro mu gihe ari umwijima, amen, vision infrarouge ibona mu mwijima ngo kumanywa. Niyo mpamvu mu ntambara kino gihe muzabona abasirikare bambara za casque n'ibimeze nk'amarinete hano, ni kugira ngo barwane na nijoro. Kuvuga ngo nijoro babona umwanzi nko kumanywa, kubera iriya vision infrarouge. Twebwe Imana ntabwo yaduha infrarouge, ngo ariko ngo eagle ishobora kubona muri infrarouge. Bayumvise? Iyo afite ubwo bushobozi. Urabona hariho ama-rayon n'ama-onde. Amen. Amen. Haleluya. Twebwe amaso yacu ntashobora kubona ibintu runaka, kuko ntabwo amaso yacu yari adapte kubibona. Murabona rayon X-ray, ntibabona se mu mubiri wawe? Ntibabona se mu gikapo gifunze? Tugize vision X-ray twabona mu nda y'umuntu mugenzi wacu.
twabona hakurya y'urukuta, ariko ntabwo dufite ubwo bushobozi. Amen. Wayibise. Hanyuma tugize vision ya rayon gamma. 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 Tuvize amaso ya gamma. Sibyo? Dushobora kubona ibi byose mubona, byose biri hano, ibiti, amabuye, amamodoka n'ibiki, ntabwo twongera kubibona. Tubona hakurya ibi byose iyo dufite amaso ya gamma. Ariko ku kibuga cy'indege bakoresha x-ray, bakoresha rayon x. Iyo unyuze hariya barabona ibikapu byawe, varize zawe barabona ibyo ujyanyemo, ni ma x-ray na ma rayon x. Ariko hariho na ma rayon gamma. Twebwe ntabwo dufite iyo vision. Ego ifite vision yo kureba muri infrarouge. Hariho n'izindi nyamaswa zireba muri infrarouge. Ninjoro kuri byo ni nko kumanywa. Amen. Haleluya. Hanyuma ziriya misile zirasa indege, ziba zihetseho nuze ya kamera infrarouge, mu buryo bikorana na chaleur, umuriro. Niyo mpamvu iyo barashe ntabwo irasa ahandi. Iyo misile agenda ikarasa engine, irasa moteur, kuko ikurwa n'umuri la chaleur. Hari inyamaswa rero Imana yahaye infrarouge, niyo mpamvu ishobora kubira aho na ninjoro. Hanyuma ikiremwa cyose gifite amaraso ashushe nk'ayacu itakibimenya ko ari waraza, yo kiraza kubera ko gifite za infrarouge. Ibyo Imana yaremye ntabyo turamenya. Rero iyi nyoni yacu rero yitwa Ego, ikizu. Amen. Ifite ijisho rikaze. Amen. Ifite amahaha adasanzwe. None Imana ivuze ngo natwe turi ibizu, twebwe mu bwami bw'Imana dukwiye kugira mindset, imitekerereze y'ikizu. Kubera iki? Muri Yesaya Imana yarivuze 40 umurongo wa 30 29 31. Yesaya 40 29. Niyo iyi intege barambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibizu, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Amen. Kuko niko kizu kimeze, ntabwo kiruha. Gifite résilience, ténacité, gifite force. Kuko natwe abana b'ubwami tukwiye kumera muri urugendo turimo. Amen. Nubwo Yesu yatinda, ntabwo dukwiye kurambirwa cyangwa kuruha, kuko Imana yavuga ngo muri bizu. Muri bizu mubyeke iki? Vigueur, force, imbaraga zo kujya imbere. Amen. Nta na kimwe gikwiye kuduca intege, tugira imbaraga. Amen. Nk'izi kizu mu rugendo rwacu. Amen. Imana ubwayo iravuga iby'ikizu. Imana ishimwe. Ndavuga yivuga ubwayo, sibyo? Iravuga ngo izarinda Yerusalemu
muri ubu buryo. Yesaya 31:5. Comme les oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. nk'uko ibisiga bitamba niko Uwiteka Nyiringabo azarinda Yerusalemu, koko azaharinda aharengere, azanyura hejuru y'aho hakize. Amen. Amen. Hano Imana yifashe nk'ikizu. Amen. Vuga ngo Imana ivuga nk'uko ikizu n'ibindi bisiga bisanze amababa yabyo mu kurinda ibyana byabyo, ngo niko n'Uwiteka nawe azarinda Yerusalemu. Bivuga ngo rero twebwe itorero ry'Imana tukwiye kumenya ko igo nkuru, ikizu nyakizu mu buryo bw'umwuka, hano Imana ishanje amababa ku bantu bayo. Hano biravuga protection y'Imana ku bantu bayo, abari mu bwami bwayo bararinzwe. Imana ishimwe. Murabyumva? Hanyuma Imana iravuga rero ku byerekeye iyo n'Abisirayeli, ivuga ukuntu Imana yitwararika ubwoko bwayo. Amen. Guteka kwa kabiri, rero tugaruka ku kizu. Guteka kwa kabiri. Amen. 32 bageze umurongo wa 11. Nk'uko ikizu gikangura ibyana byacyo kigahungiriza amababa hejuru yabyo, kigatanda amababa kikabijyana kikabiheka ku mababa yacyo. Amen. Niko Uwiteka yari umuyobora wabwo wenyine, nta mana y'inyamahanga yari kumwe nabwo. Yarabuzamuye ibutumbagiza mu mpinga z'imisozi yo mu isi, burya umweru wo mu mirima abuha kunyunyuza ubuki bwo mu rutare, n'amavuta ya elayo yo mu gitare kirushaho gukomera. N'amata y'inka n'amatamatama abuha ibinure by'abana b'intama, n'amapfizi y'intama y'i Bashani n'ihene, n'ingano zihunze zirushaho kuba nziza. Nk'uko urugimbu rwo ku mpyiko rumeze, wanyoye vino yenzwe mu maraso y'inzabibu. Maze Yeshuruni arabyibuha, atera umugeri, urabyibushye urahonjotse, urarembekereye, maze areka Imana yamuremye, asuzugura igitare cy'agakiza ke. Bamuteye gufuhira imana z'inyamahanga, bamurakarishije ibizira. Batambiye abadayimoni batari Imana nyakuri, batambiye imana batigeze kumenya, imana nshya z'inzaduka, izo ba sekuruza banyu batatinyaga. Igitare wavutseho ntukikibuka, wibagiwe Imana yakubyaye. Uwiteka yarabibonye bimwangisha urunuka, abahungu be n'abakobwa be bamurakaje. Aravuga ati, nzabima amaso, nzareba iherezo ryabo uko rizamera, kuko ari ab'igihe kigoramye cyane, ari abana batarimo umurava. Bo banteje gufuhira igitari Imana nyakuri, bandakarishije ibigirwamana byabo by'ubusa. Nanjye nzabateza ishyari ku batari ishyanga ry'ukuri, nzabarakarisha gukunda ishyanga ritagira ubwenge, kuko uburakari bwanjye bucanye umuriro, ukaka ukagera ikuzimu ko hasi, ugakongorana isi n'umweru wayo, ugakongeza imerero ry'imisozi. Nzabarundaho ibyago, nzabamariraho imyambi yanjye, bazananurwa n'inzara, bazamarwa no kugurumana umuriro na mugiga ikaze. Nzabagabiza amenyo y'inyamaswa n'ubusabwe bw'ibikururuka mu mukungugu, hanze bazagirirwayo incike n'inkota, no mu mazu bazagirirwamo n'ibiteye ubwoba. Bizica umusore n'umwari, umwana wonka n'umusaza umeze imvi. Naravuze nti, mba mbatatanije ngo bajye kure, nkabatera kutakibukwa mu bantu. Iyo ntatinya ibitutsi by'ababisha, kandi ko abanzi babo bajijwa, bakavuga bati, amaboko yacu ni menshi. Uwiteka si we wakoze ibyo byose. Ubwo ni ubwoko butabasha kwigira inama, butarimo ubwenge na buke. Iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Amen. Nk'ikizu, nkuko ikizu cyitwararika abana bacu kikabaproteja, kikabitwararika, kikabarera kugeza aho bazavamo ibizu byuzuje ibyangombwa.
bikava muri eta ya aiglon ya aigrette, ibyana utatandukanya n'izindi nyoni. Iyo ari ibyana ntabwo bitandukanye n'izindi nyoni, kuko nta mbaraga ziramenya ko zifitemo. Amen. Iyo ibizu mbere y'amezi 3 ngo nyina cyangwa ababyeyi babyo batangire kubitoza kuguruka mu miyaga n'iki, ntabwo biba bitandukanye n'izindi nyoni. Bitangira kumenya ko ari ibizu bitari inyoni zisanzwe mu gihe bitangiye kwinjira mu miyaga, none bikinjira mu mitozo. Aho niho bitangira kumenya imbaraga ziri muri byo. Ikizu ntabwo kimenya imbaraga ziri muri cyo mu gihe kikiri aiglon, icyana cyangwa aigrette. Kimenya imbaraga ziri muri cyo, potentiel iri muri cyo, puissance iri muri cyo iyo gitangiye kuguruka. Uko niko rero n'abakristu ntibashobora kumenya icyo Yesu yabahinduye cyo mu gihe cy'Umwami. Amashimeje ku Mwami Yesu. Dufate iminota 5 dutekereze kuri kizu tumaze kumva bike byo muri cyo. Amen. Imana ubwayo yafashe urugero ku kizu, kuri relation yayo na Isirayeli. Amen. Imana yafashe ikizu, kuvuga abakristu, imbaraga yabahaye. Imbaraga yahaye ubwoko bwayo ngo n'imbaraga nk'izikizu bazagenda ntibaruhe. Abantu basanzwe bazaruha n'abantu kiyoto, ngo ariko abiringiye Uwiteka, ubwoko bw'Imana ntabwo buzigera buruha, ko bufite muri bwo imbaraga z'ikizu. Amen. Kubera ko babyarwa n'ikizu. 5. Ikizu dufite byinshi byo kukigaho. Ko twabivuze yuko ikizu mu mateka y'abantu, mu ma civilisation ya kera, haba mu bice byitwa bya Mesopotamie hariya haruguru ya Iraq, habayeho civilisation za kera cyane, myaka 3000 birenga mbere ya Kristo. Ikizu nacyo gifite ibigwi, bivuga ngo hari byo bakigiragaho mu buryo abami benshi b'ibyo bihugu bya kera bafataga ikizu nka symbole y'ingoma yabo. Haba za Babyloni, haba za Shuri, haba Ubuperesi, haba igihe cy'Abafarawo muri Egiputa, haba Abaroma nyuma. Bivuga ngo ikizu cyakomeze gufatwa nk'ikimenyetso cy'ubwami bukomeye, ubwami bw'imbaraga, ubwami butaneshwa, ubwami bufite resilience. Bivuga ngo ikizu gifite ibintu byinshi cyane byatumye abami bo mu bihe bitandukanye bagenda bafata ikizu n'ikimenyetso cy'ingoma yabo. Muri iyi minsi yacu rero twavuze ko Amerika n'ibindi bihugu n'ibirangantego by'ibyo bihugu. Amen. Amerika yifata nk'ikizu. Niyo mpamvu mu birangantego bya Amerika hariho eagle. Bivuga ngo icyo gisiga, inyoni nini, urumva ko n'Abanyamerika nabo bayibonyemo ibyo bashobora kwitirira icyo gihugu cya Amerika. Bivuga ngo les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique bane harimo n'uwitwa Franklin, abo bafashe ikizu nk'ikirangantego cyabo, puissance. Kuko ikizu gifite imbaraga mu muvuduko,
vision, ko kireba kure, ko Amerika izareba kure kurenga aho abandi mahanga yareba. Ni imbaraga. Ikindi ni majesty, la majesté. C'est un oiseau majestueux. Niyo mpamvu cyitwa umwami w'ikirere. Nkuko intare ari umwami w'ishyamba, ikizu bacyita umwami w'ikirere cyangwa umwami w'inyoni. Nivuga ngo Amerika ibyo ibyibonamo. Niyo mpamvu bafashe ikizu nk'ikirangantego cyabo kizaranga Amerika igihe yavukaga. Igihe babonaga ubwingenge ku Bongereza, ko niko biyise ko ari ikizu. Rero ikizu rero urumva ko ntabwo ari Bibiliya gusa ikivugwa no mu mateka y'ubwami butandukanye bwabaye muri isi. Donc c'est un oiseau fascinant. Ubw'ibyo rero twe turashaka kureba nk'ibintu birindwi warebera ku kizu kugira ngo twubake mindset, twubake imitekerereze y'ubwami bw'Imana. Amen. Icya mbere ni bya bintu twavuze, ijisho. Ijisho ry'ikizu riri powerful, rireba inshuro 8 par rapport ijisho ry'umuntu. Ibi rero bitubwira iki? Bitubwira vision. Bivuga ngo ijisho ry'ikizu, abo bafata ikizu nk'ikirangantego cyabo, symbole, oiseau symbole nk'ikirangantego cyabo. Bivuga ngo hari yerekwa. Bivuga ngo nimba igihugu gifite ikirangantego cy'ikizu ku byerekeye ijisho ry'ikizu, bivuga ngo icyo gihugu kikugira yerekwa. Bivuga ngo ntikwiye kubaho gusa gutyo, bikugira yerekwa, kareba kure mu byo icyo gihugu gishaka kugeraho. Natwe mu bwami bw'Imana rero Bibiliya itubwira ko tutareba twe ku bigaragara, tureba ku bitagaragara. Amen. Ibigaragara ni iby'igihe gito, tureba ku bitagaragara ko n'ibigihe bidashira. Imana ishimwe. Bivuga ngo umwana w'Imana wo mu bwami akwiye kugira yerekwa. Ntago we areba ibintu gusa abantu barareba, akwiye kureba hakurya y'ibiboneka. Haleluya. Niyo mpamvu ntago tugendesha amaso twebwe, tugendesha ijisho ryo kwizera. Imana ishimwe. Iyo dusoma hariya Abakorinto wa 2 ibice 4:16-18. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe nitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Amen. Ikizu kireba aho izindi nyoni zitareba. C'est puissance ya vision. Niyo batubwira ariya muri kice nyine ku murongo wa 7. Ariyo batubwira. Ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba. Icyo gice cya 5 bavuye mu gice cya 4. Uyu mu cya 5 7. Kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Amen. Amen. Abakorinto wa 2 5 7. Tuyoborwa no kwizera. Umukristo, umwana w'ubwami, reka dukoreshe ijambo umwana w'ubwami, kuko umukristo bimaze kuba buri muntu wese n'uwabatijwe gusa atazindi byari byo ngo umukristo. Abana b'ubwami bafite iyerekwa, kuko ntago bayoborwa n'ijisho ryabo ry'inyama n'amaraso, ntago bayoborwa n'ibyo babona, bafite ijisho rindi ryo kwizera. Amen. Il marche par la foi et non par la vue. Alléluia. Amen. They move by faith, not by sight. Bayoborwa no kwizera. Nicyo bivuga kugira ijisho
ry'ikizu ya eagle rireba kure, mu gihe abandi bareba ibibazo, wowe urebesha ijisho ryo kwizera ukabona ibisubizo. Bana w'icyubahiro. Yandi babona ko byatsitse byarangiye, ahubwo uravuga ati ahubwo ibyiza bigira bitangire. Iyo ni ijisho ryo kwizera, ayo ijisho ry'ikizu. Amen. Ntabwo turebesha aya maso aya nk'abandi, tureba hakurya y'iboneka, ukabona iby'Imana irategura, iby'Imana irakora. Niyo mpamvu nababwiye tugitangira duti uyu mwanya niyo ndavuga isi ifite ubwoba kubera yuko ingabo za OTAN z'Abanyamerika n'Abanyaburayi batangiye kuvuga ko bashaka kwinjira rero mu mirwano na Burusiya, batongera kuyisha kuri Ukraine, ariko bakarwana no ku mugaragaro. Putin yababwiye ati nimupima muraza kubona ibyago, kubera yuko ndaza guha intwaro ku isi yose abantu bashaka iherezo ryanyu, kugira ngo basenye tous les intérêts occidentaux zose aho ziri. Kandi urabona Burusiya bumaze kwinjira ku isi mu bice bitandukanye. Ubu rero bafite ubwoba ko bashobora kuba intambara yafata isi yose. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo rero abadafite rero ijisho rya ego, abadafite ijisho ry'ikizu, bo baravuga ngo biracitse. Ariko twe dufite ijisho ry'ikizu ryo kwizera, tuzi ko ibyanditswe byera bivuga ngo ntabwo intambara ya gatatu y'isi cyangwa intambara ya nyuma y'isi izaba itorokera mu isi. Amen. Kuko ni Yesu Kristo azaza kuyihagarika. Rero iyo ni ijisho rya revelation, ijisho ryishurirwa, ijisho ry'ikizu. Rero umukristo akwiye kugira vision y'Imana. Ntabwo akwiye kubaho gusa areba ibyo abandi bareba. Twe ntabwo tureba amateke n'ibijumba, twe tureba hakurya y'ibijumba, tukabona iby'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Icya kabiri, ikizu nimba icyo gishaka guterura ari ihene n'urugero, cyangwa shakal, imbwa yo mu ishyamba n'ibiki, cyangwa renard, nk'izo nyamaswa nk'izo, iyo iroroshye. Ni ukuvuga ngo ntabwo ikizu gitinya kuza kwifata no kwiterura, nubwo yaba ifite, yaba ari inyamaswa y'inkazi gute, nta bwoba kigira. Amen. Amen. Haleluya. Gifite fearless character. Amen. Nta bwoba igira. Haleluya. Fearless character. Nta bwoba. Abana b'ubwami ntibakwiye kugira ubwoba bw'ikintu icyo cyose. Amen. Mwumvise ko Pawulo abwira Timoteyo ngo ntabwo twakira umwuka ubwoba. Yesu yavuze kangahe? Witinya. Amen. Nimutinye umukumbi muto, so mu ijuru yashimishije no kubaha ubwami. Amusanze Yohana mu kigwa cy'Ipatimo, afungiweho n'Abaroma ku ngoma y'umwami Domitien w'Abaroma. Aramubwiye iki? Witinya Yohana, ndi uwa mbere, je suis le premier et le dernier. Ndi uwa mbere, le commencement et la fin. Itangiriro n'iherezo, alpha na omega. Dore nari narapfuye ariko mpora ndi muzima iteka ryose. Ariko ijambo yabaje kumubwira ngo witinya, uvuga ngo abari mu bwami bw'Imana ntibakwiye gutinya, kuko Imana muri bo. Amen. Dore ibyo nivuga, iyo Imana ivuga imbaraga zayo, amen, haleluya, ikoresha
ibimenyetso byinshi. Bibiliya iravuga ngo ifite amaboko nk'ay'imbogo. Aho irashaka kuvuga imbaraga, vigor. Amen. Haleluya. Ikaba ifite ubudahangarwa nk'intare. Urumva rero umwana w'Imana ntakwiye gutinya. Gutinya bivuga ngo ntago turubaka mindset y'ubwami, ntago turubaka imitekerezo y'ubwami. Turacyatekereza muri Adamu wa kera. Wabibise? Ubwami bw'Imana nta mwuka w'ubwoba ubamo, kuko ikizu nta bwoba gifite. Icyo gishaka gufata uko cyaba kingana kose n'amakare yacyo kiragifata. Amen. Ni ukuvuga ko rero umukristo, amen, ikizu ntabwo kiruhuka nikirambirwa kitaragera ku muhigo wacyo. Uvuga ngo umukristo rero akwiye kuba tenace. Ntabwo ukwiye kugivinga up, ukwiye gukomeza kugeza aho ugera ku ntego. Amen. Haleluya. Ukwiye gusenga kugeza aho Imana isubiza. Ukwiye kwatura kugeza aho ibyo watura biba byo. Haleluya. Il faut être tenace dans la prière, dans le combat spirituel. Ntabwo ukwiye gutinya, ntabwo ukwiye kugira, ntabwo ukwiye kuvuga ati noneho byanze ndabivuyeho. La ténacité. Amen. Mwabyumvise? Ni ugusenga kugeza aho ibisubizo biza. Ni ukwatura kugeza aho ikintu kiremeka. Niyo bita kuba tenace. Ikizu ntabwo kiruhuka kitarafata umuhigo. Kiguma gisirivira teritware yacyo. Nababwiye ko teritware y'ikizu kimwe ingana n'ubuso bwa metero kare 155. Ntantu hanini cyane. Ni igihugu cyose. Kandi muri bukana babwiye ko ikizu ntabwo kigurukana n'izindi nyoni. Itari ibizu nkacyo. Ibyo ni kubyerekeye abo mugendana nabo. Okay? Barasomye kugendana nabo bikonona ingeso nziza. Twanyeza buri ya mbere. Ariko umuntu atagendana n'ababi, aticarana n'abakomanyi, ataba mu nama zabo atazimana. Uwo kompanyi yawe, aho mugendana inshuti zawe, amen, zikwanduza ibyazo. Nimba ari abantu batubaha Imana, ntawe uzagira amaherezo ntubaha Imana. Nimba ari abakristo ba fake, nawe uzaba umukristo wa fake. Nuze Kennedy yigeze kuyobora Amerika. Amen. Haleluya. Uwo bita JFK Kennedy. Kennedy yaravuze ngo kugira ngo umuntu agere ku ntego ye, we yaravuga nka perezida, sibyo? Kugira ngo umuntu agere ku ntego ye, umviriza, tu dois choisir ton cercle, les gens, ton équipe, ton groupe. Ugere ku ntego yawe, ukwiye kumenya ni bande bakuzengurutse. Si tu t'entoures de mesquins, ukwiye guhitamo ni bande mukwiye kugendana. Ntabwo duhitamo abo tuvukana, ariko dushobora guhitamo abatuzengurutse. Imana yabwa icyubahiro. Haleluya. Nuzengurukwa n'abamesquins, uzaba mesquin. Nuzengurukwa n'abantu badafite ijya yerekwa, wabyumvise, badafite ijisho ry'ikizu, cyangwa batari tenace kugira ngo icyo biyemeje bakigereho, bazajya bakuca intege. Kuko ntago bari muri calibre y'abana b'Imana, gabari y'abana b'Imana, igipimo cy'abana b'Imana. Wayibise? Amen. Ta compagnie compte beaucoup. Abo mugendana ni ikintu gikomeye cyane. Abo mwirirwana ni ikintu gikomeye cyane. C'est pas un élément négligeable. Il faut pas marcher avec n'importe qui. Amen. Alléluia. Alléluia. L'entourage compte beaucoup. Amen.
Dis-moi qui tu es. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je dirais que tu entres. Vuga ngo numenya entourage y'umuntu uzamumenya. Wabibise? Niko abafaransa bavuze. Abantu ntabwo babizi. Mu bwami bw'Imana ibi byose biri mu bintu byubaka imitekerereze y'ubwami. Nugendana n'abantu badafite iyerekwa, babona gusa ibintu bya bugufi, nawe bizakubera ikibazo. Nugana n'abantu batubaha Imana, nawe ntuzayubaha. Nugana n'abantu batafite ubuzima bwo kwizera, bizakubera ikibazo. Hein? Donc l'entourage compte beaucoup. Hein? Urumva rero Kennedy yari afite raison. Amen. Donc la médiocrité. Hein? Médiocre. Mujye vuga ngo médiocre. Ibintu médiocre ni biki? Bidafite value. Bidafite n'agaciro. Médiocre. Sibyo? Alors si tu vis avec des médiocres, tu seras médiocre. Ngo ukwiye kumenya ndabisubiramo. Ntago duhitamo abo tuvukana. Sibyo? Usanga twavukanye nabo. Ariko duhitamo abo tugendana. Inshuti urazihitamo wowe. Ntabwo uvukana inshuti. Inshuti niwe uzihitamo. Rero nuhitamo nabi ntabwo uzigera uba ikizu. Ikizu nawe ukigendana n'izindi nyoni. Iyo kitabonye ibindi bizu ngo bigurukane, nira bakugendana ngo bigurukane, irigurukana cyo yonyine. Ntabwo uzabona ikizu kigurukana n'inkware. Wowe uzayibona he? Ntibishoboka. Ikizu kigurukana n'ibindi bizu. Nimba nta bizu bindi uzagisanga kiguruka cyonyine. Rero mentalite y'ubwami bw'Imana, mindset y'ubwami bw'Imana, nuko umwana w'ubwami ntabwo akwiye kugendana n'abantu batubaha Imana, n'abantu badategereje ishurirwa ry'ubwami bw'Imana muri iyi si. Ndavuga mu buryo bwo kuza kwa Yesu Kristo. Ntabwo agendana n'abantu batumva iby'Imana. Nubwo turi mu isi, duhamagariwe gukunda abantu bose, kubakorera neza, ariko byerekeye urugendo n'ubuzima bwo mu bwami ntabwo dukwiye kuba muri entourage iriya yose. Duhamagariwe gukunda bose, duhamagariwe gufasha bose, nta vangura, ariko ntabwo duhamagariwe kuba mu bikundi by'abantu ari bo bose. Birumvikana? Birumvikana? Tu deviendras ce que ton entourage. Amen. Alléluia. Ntuzigere wibeshya. Nubona umuntu yitwa ngo uri umukristo, ukajya umubonana mu gikundi cy'abapagani, ntuzigere mwibazaho cyane. Ntabwo Kristo ubwe. Nubwo yahisha Yesu ashimwe, baburyarya. Ntabwo ribishoboka. Bibiliya ni kategorike hano. Mbasomere se. Siteri niyo mbisema gwa nona. Imana yateguye. Abakorinto bakabiri ubwo ari ku kabiri Paulo ndike Abakorinto 6:6. Amen. Mungu wa 14 ugere ku mungu wa 15 wa 16. Mwumve, ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Beliyali ni Satani. Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Okay. Hari ibintu mushaka? C'est catégorique. Iri jambo abantu batari mu bwami bw'Imana birabagora. Akicarana n'abantu b'inzoga bagataramana hariya ngo we ngo yiteretse fanta. Ngo none se inzoga ni zabo. Ntabwo abizi ko ikibazo ntabwo ari izo nzoga. Ikibazo ni imyuka ibagose. Ikibazo.
Ayo magambo muyandike neza, ndazi muyatekereza. Ibitekerezo by'ubwami, imitekerezo y'ubwami irakubwira ngo nimba ushaka kugera kure nk'ikizu, kinjira mu rugo rw'Imana yakugene muri Kristo, ukazamuka mu buryo bw'umwuka, ukwiye kumenya ugendana nande. Okay? This very issue matters. Ikibazo ni cy'ingenzi. Mana ishimwe. Muzarebe jewe, mugeze mubona nkurana nande. Jewe nimba utari kizu, ukaba uri muhano ni kyarya. Igishwi niko cyitwa. Igishwi siko mubyita. Nimba uwo uri igishwi, ntabwo ushobora kugurukana nanjye. Nushaka ube inuma, kwanza byagenda gute? Aho ikizu cyakikutamira iraguconshomera. Ikizu kigurukana n'ikizu, iyo kizu kitarukanye n'ikizu kirigurukana. Amen. Ariko si kuvuga ko jewe ntashobora kugenda gusura umuntu cyangwa kumufasha, sibyo? Kuko ndi muri societe. Ariko none ndavuga les amis, inshuti. Umuntu ashobora kuvuga Apostle François ni inshuti yanjye. Ndavuga uwo muntu niyo nshaka kuvuga rero. Akwiye kuba ari kizu, kwiye kumenya aho mugendana. Bitaye bityo wowe ntabwo uri umwana w'ubwami. Wowe uri mu idini ya Gikristo gusa. Ntabwo uri umwana w'ubwami. Iyo ngingo mwumvise. Okay, kadukomeze. Ntabwo inesha benshi se. Oya ngo rwose nguriya sinamureka, iyo byakomeye ajya ngoboka. Abo umezena nawe. Nzi ko Yesu ari we uhanze amaso. Wowe umwana w'umuntu umugize Imana yawe, avumwe wiringira akimura Imana nzima. Abantu benshi bagize abantu nyamara amaraso y'Imana zabo. Ngo ntabwo azamureka rwose ngo ni wamugize. Ugize? None se napfa uzahita upfa nawe? Napfa uzahita upfa? None se nimba ko Satani atubeshya? Amen. Ahubwo hariho ijambo mu Gifaransa bavuga ngo ukomeza kugwiza inshuti abagwije ibibazo, kuko bazaguhemukira nawe nyine. Ngo ushaka kugwiza inshuti aba ari gwiriza ibibazo, kuko abantu bazaguhemukira nabo nyine. Ntabwo umuntu azava ikantarange hariya ngo azaguhemukire ntawe umuhuriye. Umuntu azaguhemukira uza gupangira ibibi nabo nyine wita inshuti zawe. Rero kwitonda rero. Haleluya. Ukwiye kwimenya. Amen. Nawe nubaho gusa muri iyi si wiza agatebo agira gute? Urayivu. Niyo ugira agatebo uzayorivu. Amen. Tu dois te faire respecter. Manishim. Ikizu ntago kirya ibipfuye. Kubera iki? Kubera ko cyo kirya umuhigo gihize ako kanya. Fresh meat. La viande fraîche. Ibipfuye kibirekera iki? Izindi nyamaswa. Cyo naho kirya ibiboze ipfuye. Nivuga ngo umukristo rero ibyo bifuye, ibyo biboze ni imitekerereze n'imigenzereze ya kera tutaraza mu mwami. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo muyambure. Nimba mushaka kubibiza muyambure. Abefeso ibice 4. Imitekerereze ishaje. Ikizu ntabwo kirya inyama
charge dead meat nawe uyirya. Kane, Abefeso 4. Amen. Umurongo wa 20 ugeze kuri 24. ariko mwebweho nimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe byo gukiranuka no kwera bizanwe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Amen. Wanyumvise? Ni ikintu bita kwiyambura no kwambara. Kwiyambura umuntu wa kera, kwambara umuntu mushya. Uwo muntu mushya ni wo mu bwami bw'Imana. Rero nushaka kompromis ngo isi ngo ikumve, isi kwemere, uzagira ikibazo. Amen. Niyo mpamvu rero muri isi abantu bafite kingdom mentality, kingdom mindset, isi ibita ngo barirata. Kuko tutagenda ngo dufatanye nabo ibibozi. Ayumvise? Buriya muntu ngo arirata. Bigutwaye ikisi. Wegeze ubona ajya yamwana ngo niki? Igishwi nuko cyatuka ikizu bigitwaye ikizi. Ko kirashobora kuguruka mu kigiza ngaho kiri. Wowe nugatinya ibyo abisi bakuvugaho. Wowe tumbagira gusa muri Kristo. Imana ishimwe. Tu dois voler plus haut. Amen. Kuko nago mufite imitekerereze imwe. Alléluia. Encore une fois, duhamagariwe gukunda abantu bose, gufasha abantu bose tubishoboye, ariko inshuti zacu turazihitamo. Imana ishimwe. Alléluia. Ibyo ni ibintu très important. Birumvikana. L'aigle possède de la vitalité. Gifite ubuzima. Amen. Gifite imbaraga zigaragara ko gifite ubuzima. La vitalité. Naho gifite molesse ngo kigende gutya. Gifite vitalité. Amen. La vitalité c'est un signe de bonne santé, de vie. Ko gifite ubuzima. N'umukristo akikugira nako mwana ubwami akikugira vitalité. Ibyo akora abikorane vitalité. Abikorana ingoga, abikorana ubushake, abikorana umunezero. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu Imana yagivuga igihe cyose ngo Mose, sibyo, unkorera akwiye kubikorana umunezero. N'igihe cyo kubaka ubuturo, igihe batanga amaturo kubaka ubuturo bwera, tabernacle, yaravuze ngo uzazana ituro agononwa aseta ibirenge yivovota nta munezero atabyishimiye umutima, ntuzajyakira iryo turo. Imana ishaka abantu bayikorera avec vitalité, babishire mu mutima wose, bafitemo imbaraga zose. Haleluya. Rero mentalite y'ubwami bw'Imana niyo. Ntago bakora basanga barakorera Imana aho dukwiye kuba dufite vitalité. Imana ishimwe. Izi nyigisho zizagirira akamaro umuntu wese apana kuzumva gusa, ashaka rwose kuba mu bukristu buzima bwitwa ubuzima bwo mu bwami bw'Imana. Nawe ubone nta kamaro byakugirira. Amen. Niwo ukwiye guhitamo urashaka iki. Kora abantu benshi ku isi batazi icyo bashaka. Uruvuga ngo jewe sinigeze nshaka, igihe navukaga nta deliberation yabaye, ntago wangishije inama ngo mvuke, nisanze muri iyi si rero ndakora iki? Ngo sinabise kuzamo. Oya, ukwiye kumenya icyo Imana ivuga.
kugira ngo ushikire icyatumye uremwa. Amen. Ubifitemo uruhare. Rero mentalite y'ubwami bw'Imana, ibitekerezo by'ubwami bw'Imana, kingdom mindset, ni ukuvuga iki? Ukwiye kuba ufite vitalite, ufite ngoga, imbaraga, gukorana ibintu umurava. Haleluya. Pana guseta ibirenge. Amen. Ikindi twabonye ko ikizu nk'uko Imana yabivuze kiritwarika abana bacyo kugeza aho kizabageza mu rwego rwo kuba ibizu byujuje ibyangombwa. Duvuga ngo na mentalite y'ubwami bw'Imana, haleluya, igiye kuba ari mentalite yo gushaka abandi nabo babashe kuguruka nkawe, ntabwo ari kudindiza. Ukwiye kwifuza no gusengera no gukora kugira ngo mwene data nawe agere ku rwego, amen, rushimisha Imana mu buzima bwe bwo mu mwuka. Nta mashyari aba mu bwami bw'Imana. Ishyari ni antivaleur, ntabwo ishyari iba mu bwami bw'Imana. Amashyari aba ku isi, mu bantu b'isi bapagani, ariko amashyari ntakwiye kuba mu bwami bw'Imana. Amen. Uko twabonye ejo ko mu byerekeye indangagaciro z'ubwami bw'Imana, kindi umukara cyo twavuze, twabonye ngo umukuru nukorera abandi ukorerwa, sibyo? Rero mu bwami bw'Imana ukwiye kwifuza ko mwene so agira gute? Agera ku rwego rushimishije mu by'ubwami. Imana ishimwe. Nawe ubundi ndizaba ari ikibazo. Tumaze kumva ko ikizu nicyo mfashanyigisho mu bwami bw'Imana. Amen. Imfashanyigisho mu bwami bw'Imana. Ukwiye kumenya neza ikintu Imana yafashe nka symbol kugira ngo ufate les qualités z'icyo kintu, hanyuma usenge Imana iziguhe. Rero ubwami bw'Imana ababurimo bakwiye kuba barangwa n'umutima wo kubona bene data bagera ku rwego rushimishije mu mwami. Imana ishimwe. Amen. Iyo ni ingingo ya 7 ku biranga kingdom mindset, cyangwa imitekerereze y'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. None umaze kumva imitekerereze y'ubwami bw'Imana, wowe wita umukristo, imitekerereze yawe imeze gute ugereranije n'imitekerereze tumaze kwiga y'ubwami bw'Imana? Iyawe imeze gute uyu mwanya? Ikizu kiba ahantu kure mu misozi, hejuru y'ibicu. Bivuga iki? Bivuga ko imitekerereze y'ubwami bw'Imana ntabwo iri imitekerereze yo hasi, imitekerereze iri high. Imana ihabwa icyubahiro. Abana b'ubwami batekereza ibitekerezo biri hejuru, ntabwo batekereza mu bintu biri cheap biraho. Abana b'Imana ntabwo uzababona, ndavuga abana b'ubwami, ntabwo uzababona bari mu bintu ngo siriya modoka ngo niye cyangwa niyo yakodesheje, ese ruriya rukweto yambaye kuri mariage wigeze urubona mu rusengero, buriya n'urwo yatiye Peter kubera iriya mariage. Ntabwo abana b'ubwami baba muri ibyo. Abana b'ubwami baba mu by'ubwami. None se mu matorero nta bantu bameze gutyo? Basanga nawe uri hano bari kumeze. Ubwo mujya kureba mu buzima bw'abandi. Ibyo ni ibintu byo mu isi iri hasi cyane. Iyo ntabwo ari mentalite y'ubwami bw'Imana. Nimba ufite ingeso yo kuba gazitereyemo, we ntabwo uri mu bwami bw'Imana. Kandi malheureusement abantu benshi niko bameze. Kubera iki? Kubera bya bindi twumvise
baragwa. Ko twavuze ko umuco ntabwo uwuvukana, uvukiramo. Rero abantu benshi bavukira mu muco, aho abantu bose bashaka kumenya iby'abandi. Nimba uri mu nzu y'Imana ukaba ufite uwo muco, umenye ko ntabwo uragira umuco w'ubwami. Imana ishimwe. Umenya ibikwerekeye, ibindi ntabwo ushaka kubimenya, ahubwo ushishikara kumenya iby'ubwami. Imana ishimwe. Ibitekerezo dufite twebwe tubiganije n'ibitekerezo by'ubwami. Ega ntabwo birarangira, turakomeza iminota 5. Twavuze ko tuzava muri amasengesho turi ibyaremwe bishya, twahindutse, twabaye abana b'ubwami. 5 minutes. Umwuka rero arakora mu bugingo bwawe, uzabibona mu minsi iri imbere iby'Imana yubatse muri wowe.